Hoćete moći? Nakon Venecije ovo je lakše ili? Znači niste čuli da je tu groblje bilo. Mogli smo ovoj grupi naplatiti. Ali ne treba, evo gotovo je. Ajmo. To je blizu. Ovo je privatni vrt, zato morate požuriti. Možete? Nije toplo pa... Ali se vidi sa ceste. Tu sam vam sve oslobodila, gledajte za mnom. Tu sam vam sve makla bolje. Ne znam ni koja je to biljka tako podlikava. Sa ceste se vidi, ali se ne vidi da li šta piše. Ovo je pak nije invazivna, nego je ova. Ova kako se... Vi niste gledali kud sam ja prolazila. A lako to je, ja sam u kratkim gaćama. Ovo je sve u interesu kulture, šta? Došli smo, tu nema više bodlji. Majke ti mile, šta je ovo? Evo, nijedno ime. Jel vidite? Pa dođite bliže. Šta? Vi ste vidjeli iz ceste grob? Da. Kada? Kada? Kad sam prolazila. Pa tu je kako, kroz ovo biljka? Ne, odmah je do ceste. Odmah do ceste. Tu vidite da je zid, da je odmah do ceste. Jeste vi ovo kad vidjeli? Evo, i neko... Ovo je neko rekao, Pa da, pa normalno da mi je rekao da je tu bilo groblje, pa sam ja išla tražiti. Ovo je neki vodovod, šta je ovo? Tako to, ja sam u novim plaćama i u novoj majici. Pa lepo, da. Tu još ima toga. Tu dole možda ima i meni. Ovo možda snimati i hodati. Pa dobro, uživajte sad u trenutku. Šta je tu je, šta? Nakon što smo se toliko proboli da se vraćam, prije nego vidim. Evo, tu je još. Tu je cijeli mauzolej, ne možete vjerovati. Ovo nisam nikad vidjela. Ovo... I sve su iskopali, ne možeš vjerovati. Svi mrtvaci su izašli van. Valjda. Ovo nema vidjeti. A tu je kuća odmah do. Tu je dvorište kuće odmah do. Znači može se i tuda ući unutra. Da.
podataka nisam našla imena ljudi koji su tu bili. Čak nema ni kosti unutra. Jasno da nema nigdje ni jedno ime. Beton ili? Dajte mi tu krpicu. Bacite na ovo čisto. Dobro. Ovo je čisto. Veličinu toga, to je ide do kuda. Pa vidi se veličina. Ima 2 metra puta 3-4. Nego imena me zanima, da se vide imena. Ovdje ste nešto se dobro. Korijen od stabla. To je neko stablo. I sad vidim, ovo po podu raste. Za 100 godina je to malo, ako mene pitate.
Je vam dosta? Ovo je ovo. Niko je zabavno. Dobro, ali poanta je naći neko ime. Absens. Evo tu nešto piše, evo gledajte, tu je neka tabla, ne možeš vjerovati. Bravo. Evo, našli smo, ajme meni, obitelj, Kučić, Babić, ne možeš vjerovati. Evo, znači želja da se nađe ime uz vašu veliku suradnju, pomoć i savjete, bravo. Kučić, Bačić, bravo. Bravo, ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati. Obitelj, znači hrvatski piše. Kučić, Babić. Evo, vi ste nešto otkrili što nigdje nema u nijednoj knjizi. Ne možeš vjerovati. Evo, imate krpu. Da. Čekaj, iz visine. Ne iz visine, jer ćete nas prskat. Pa šta onda, mamo? Jebate. Ma dajte. Divni ste. Evo, kako viš kako je fina. Ajde, obrišite. Kako je lepo. Ajde, evo. Sad ću. Ne možeš vjerovati. Ne možeš vjerovati. Sad obrišite sa Da, vidiš. Kučić, Babić. Čak je sa K. Aha, jer je ovo bila Jugoslavija pa je bilo K. Ajde, ćete s krpom ili ne? Hoćeš to, pa dobro. A, skrp. Možda ću te griže žrtvovati. Pa žrtvovat ću. Evo, ajde. Žrtvovat ću krpu, da. Ako je to jedino, Ime koje smo. to je jedina žrtva danas krpa, onda dobro. Hoćete... Sa visine. To treba sa šmrkom fino do kraja. Ne? Sad ću ja nabaviti šmrk. Zamisli kako... Dobro da imam vode, slučajno. Da, Ne možeš vjerovat. Nasred groba oni su pustili samo to. Ne možeš vjerovat. To ovi nasljednici ni ne znaju da je to tu. Ovo je otkriće za kako se zove, National Geographic. Trošit ćemo bateriju, nećemo imati za silu. Silu ćemo lako naći. A ovo je baš nevjerojatno. Sad će dobiti labud zadatak da nam kaže ko je taj bio.